Good morning, honorable members. Nasi business packet charaki. Agenda number 1 questions. Ahan bada start question number 118. Hangbigadaba honorable member Shri K. Ranjit Singh. Pakum Bibigadaba honorable Minister Forest and Environment. Good morning, honorable Speaker and honorable members. Sir, start question number 118. Speaker sir, answer to start question number 118. EGC yamna sangwani na year wise backup pirabani na item pathok jaruragi aduga akogi B da akogi changchetta 60 to 70% akogi hauri na aduga akogi C dana uchara chemba thaba amasung akogi haunaba honabada sum all together 103.35 crore zading tawkhil. Thank you sir. Sir, nasi Prithvi Malem sida environment ki akan basapu amala ko sida koi department of hono bidna sahi ahum mari sida tha ke using asi phajana hauri bra hauda bra haiba gi aseng ba ma khangning dana I question si raise tawjari bane honorable minister na pakum pibi bada sida chahi mari sida Manipur ki tongan mafamda u silak ahunga lising kuntra chani kuntra point chada 70 ki changda u chara sing adu hauri hairabani na using masi pathok pakanda crore ani ga lakh kuntra ma thoi chatruk sumna ani si hauri haina laujaraga supplementary question da ina thamjani basi miyam da thana crore ani ga lakh kuntra ma thoi chatruk sumna ani si hauri haina laujaraga supplementary question da ina thamjani basi miyam da thana na ba sinaki haribo uchara lakh amaga lising tara ma thoi crore amaga lising tara ma lakh tara ma thoi 83,000 asigi manung da chada humdra hingi haina parabani na pa asi hauri humdra hingi haina pari base karam haina khangmano khangna na kari khulai sizin nadim no sima ani subada sa Manipur government na silanga ga uchara lakh crore ohunga lise lakh kuntra December 4 thabada chado humdra hawi hari basi harabani na u khara am sigraga su u crore chani ga sorry crore ani ga lakh kuntra ma thoi lising humfu si hawi haina pa ba yare sa pambi sing asi hauna na government na kari thorang toroga masi hawi adna habiri no sima forest ki survey report di umang si mangsal e haidna report phangi odo somdana u mayam ma hauri haidna pakum pibiri bis ani si contradict oibra oidabra sima khangni hauki ba chahi mari do u chara thagi hari ma mafam sing adu karai dano do hauri ma mafam sing du na karai dano ai boina madu pibi ba phangan bi ya gadra Speaker sir kogi honorable leader of house na su kogi leriba hana dagi masagi ai question dum khamjar ke do masagi brief oina kogi umang ji mangsale ha report su media da su ko na su sengtong ning su lebi do house ki floor se sengtong ko na su mane na khanjarga ai hana thamjage umang mangtharak pagi report si akogi leriba sarkar sina palage matam dagi mangtharak panate masi 1987 dagi haurkanda umang mangi potsi changji amna wangna leiki basi dum year wise breakup to dum honorable member da su ayema madu ma thamjarke sima adagi hadak yamna mangi basi unfortunately akogi kanoda koi covid ki matamda tamenglong aduga natraga none gi side da akogi economically backward oiba jaga khrada koi su champur gi jaga khrada koi usi kogi yaloi da bada kogi pressna su matam da kari haitare fajana kano tawda dum tuminna tawrkana khara mangi ba khotki bisina maram morka nam du hai oigani na koi dumaina dum koi longnei aduga ngasagi hangbi gi ba kogi u chara kogi crore amaga lakh 83.83 distribute tawge habasi masi
honorable members sing ki lady baduga tuan tuan makhal ki loin mak local club sing kari sing sina torpa mayam khatada akoina pi ki machine du ne masi kamaina ngasai hangbi ki du da akoina kamaina haibiri no habisi akogi monitor tawna ba akogi india government le pa third party monitor team lai aduga akogi tuan tuan ba level da division level adu ccf ki level tuan tuan ba level da koina monitor torkanda matam matam da akogi u char jingi environment gi oiba mi sing akogi loiba कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सुदम टाइप तौर का तुम लोकल लोकल अयाम ले अनस्थित उर्सार थागेन लाइसिंग सी अयाम जिला परिषद के मेंबर प्रधान की और मुख्य रिक्वेस्ट तौर के तौर याय अदु लई अदु मसी लेकाय लेकाय द तुम अयाम कनागुम मफमदना कोई हौरम मोय कनाब खरदन फजन मेंटेन तौर हौरंगनी अदुना कोइना ngasi average the 60 to 70% na 70 da top warga chatle habigi wapum laiti aduna akoi monitor haibo ku tuan tuan level da akoi division ki level da adu ccf ki level da aduga akoi third party ki monitoring level da aduga tuan tuan report ama akoina akoina pigi ba ai samang na chu akoida harak pa request tawda nakoi ni using do kamaina maintain tawi haiba hangbo matam da adumai tawi adumai si haiba replacement tawselo haibo da adumaina lerga akoina average da magi lepak pani haidana thamjage aduga ani subada ngasagi almost सब माने ngasagi akogi 3 kanogi total ne 3,20,86,000 jina aduga akoi department na plan tau ki ba kano sing si akoi ngasagi kamaina haurige karamba device na ge haibu akoi the device to no bagi port hoji powder di akoi ngasagi level da yeng buduna tana to pal leite tawdabu handak honorable leader of house na akoi gi leriba honorable prime minister su akoi technologically si na kanda u thabana chingba ade masi monitor taw haidana akoi drone mayam ma koi lawre har kana survey hogre aduga drone jing si na re har kanda koina hena krai de hena kano phibum sokna leige haibagi pochu tawdana mar morga koi poppy cultivation gi thugaire iba tawre mayam je siman tawdana koi ugi thabagi sang si gi su akona tawna bagi technologically tawna ba akona jari haidana adumana dum thamjage do ngasai gi forest koksela kolak bagi dudi koina ngasai gi ama kano do kari I report to 1987 day hobuni do I thamjagre do amana ngasai karam mafam da akoi thari bage have di detail di ngasai breakup akoi kano si ai dum pijar ge state da akoi gi ai hoji dum pijar ge honorable member da yam sangani district wise tawni na aduga particular location aduga village maming piu har ga di ai overhand di hoji ti have ngam jaro aduga during house ntra hayeng aga dum akoi village maming kara thagi ge ha du report ga particularly kyaro ko yaurga ko detail pijar ge aduga district wise organize hoji dum pijage adumai dum thamjage thank you very much jam fazana u tawbusi yam nungai madu sarta sengbadi manipur da udi hogdra koi loina khange honorable minister na yam fazana hona biri hairabani na district wise na te exact area duma hayeng bawdu pibiu madu koi department gi discussion su lei ribane adu mamang da yohon biu adu ngasai gi matam kaya gi mamang da gi sumbang salakani hairabani na koi remote sensing mapping sai 1997 I brought honorable minister na hayu aru dagina hujik phawgi sigi mapping sima phangan dibe yabra aduma ga phangan bi mathangda star question number 119 ai si khumdri ta khuman bi answer pidri pidani na hujik takpi gi da ai na haja bana aduna taba ama hujiki me tu ga jaga yes me tu pi ni haina haidri ba oi adu su akoi sabit kan tawna ba pitau jage akoi aduga adu si ilairiba report ngasai gi kanona honorable member na aina haje gi duru report si mangchale na habu da akoi gi ilairiba na hansu media da hagi report da akoi gi pali ba sarkar gi matam da mang boina irakhi bu do adu nuai ta na akoi mayam da oina khangmina na ba ne pu gi praja da khangmina na ba report lai adu pija ge na haje bane ai taseng na adu gi against ki karimta lai jade du da adu hujike imaginary silagi mapping jo tum adu mapping na je akoi lau ya roi da ba because maram di report si ade da koi lairia ji chatla kanda magi tuan ma tim thara kana krai da torino da failing area na krai no karino ha bi moina kano survey tor tawgadabni na imaginary da dai no umanga wa yat ke bi imaginary da dai adu ki result da ubadi ngammo aduna ne aina panjada bodo adu darka lai ga dum adu su ko yenge thank you mathang the star question number 119 angbi ga da honorable member Shri Surya Kumar Okram perform bibi ga da honorable chief minister. Honorable Speaker, sir, star question number 119. Good morning, Honorable Speaker, sir, honorable members. Sir, question number
119. Answer A, the yes, details are given in table 1 of annexure. B, the details are given in table 2 of annexure. C, the existing dues of commutation and gratuity first payment will be created by March 2023. Existing ROP arrears will be cleared before June 23. Honorable Speaker, sir. Honorable CM na thambigriba question sida ai supplementary amani kada thamjage sir. Mamangi session sigi mamangi session da haibtar aduda thamgiba star question da almost 700 something crore hoigi outstanding dues for retirement benefits other than hoigi GPF kumba gratuity group insurance pension committees sigumba mayam si almost 700 plus crore labram edu government sina thadok prigo matungda 439 hujik lairi hadna sir masida thambirei sir aduna sir masi pensioner mayam singi great concern have tare mayam si thengru matam da honorable member mayam honorable CM dasu mayam na toina thambirang mane koi pension jing si karam kanda pithok pidaru no moigi thabak loira matungda have tare mayum saningba ama tongni mayam am leiram gani sir aduna masigi interest sir hangjagibni sir aina ahan bada thamjaning busi honorable CM dasu thambigre by gratuity payment will be cleared by March 23. The existing ROP area will be cleared by June 2023. Adana, sir, said Tambire Adana, Yam Masi, Hairibu Matam Sida, Tambina Ba Haidana, sir, I Hankachari. Sir, Aduga in a question, see Hangim Sida, a quaki delay tona, the pension since a delay to see once AG na authorized to regulate sir, Masi, a interest pibham thok tabra yam kuina sahi ama hena ngaiba ani hena ngaiba mayam yawe masi employees sing sida interest pibham thok tabra haibasi masi matan thambiba yagadra haibdum tang sir ai thamjali. Thank you. Speaker sir, pencil ki burden issue pamani si Manipur ki house ki thang da Manipur ki mayam su khangani pencil si ko state owned resource to double times the pencil cut the piece. And the financial years on the Brisbane sir when the pencil P amount P to 3,140 crores. The various state owned resources 1,750 muklay. Am the Masigi problems am amani. Adu Ekoi Hanan Hanki question answer 743 Lairambadigi Amuk 22 की हफ्ते लगाना पुन्ना 973 crore योरा अकोई पेंशन पेंडिंग अदुना सी मनुंग दा कोई 534 crore पेमेंट ऑफ मनुंग दा 439 से कोई ना से मार्च में जून में होगी मनुंग दा सब दा पाइन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर नस्पन भी करे यस मसाई डिले तो बगी मरम से फैक्टर खरा लई पेंशन चलो मनुंग दा मागी और हंबी की बदुदा डायरेक्ट ला लगी एजी ने क्लियर तो बाय दी कोई dispute later by heaven. Adugum bushing do the Koi Madugi, Yankana Canary, hide a pero to Quena, Moy interest, to be Gadra Biroja, Kamaito Sig and Madu Madequia, Pony and Silly, and nothing together. I take the Akinis, the P. even Mars and June is later. Clear to Sir, Roy, supplementary Makatanga, sir. A Hoigi GPF key issue, see Masisu everywhere at them labor. Hoigi Jiki Haiba, GP Funzi. Koi atu ahangi ngakta nebo adu CD employees in siki right la haina sir aina khanjaba adu GP funji tharu bada phangde chahi ama changi ani changi hoi government gi financial constraint lam leram ba yai adu bu tharai ba employees in jisu makoi gi right nebo sir aduna chahi ama changba ani changba ahum changba atu han ana gi la ku si yawi natraga na macha luhong ba gi yum lo se lo da gi lo shan gi ha bu si yawi sigumba emergency da lakpa mayam ju lai sir aduna Masi Karamba system that cannot to be no, Masidi Yari Makai, Koi Tuna Clay to Viva, Tobibana Pagadra government Kari Masida state local Pilugi, Lay Duga, Akoi GPFP
थारकपा मतम है जीपेट की पार्ट विड्रॉल है पार्ट विड्रॉल की सिदा थारकपसी हुजिक हुजिकता गवर्नमेंट की पेंडिंग कयामना लेबिगे करम कांदा मसी करम सिस्टम दा अखोई की नेचर है येंगा अनाबगी थारक्प्रा नत्रगा मचा लुहोंबई थारक्प्रा मसिगुम नेचर से येंगा मदुंबगी तौबिगदबा मसिगुम स्टेप अम गवर्नमेंट की लेबिब्रा है थम्बिबो यागुम थैंक यू GPF की मसागी पैसादगी लोकथोकजबने अदुना थोइदोनो मेसेज अखोई थिंबा खोटपा दुगुम लेते द प्रायोरिटी जेहाबी गिद माइना अनाबगी अयेक्टि अथुबगी दुगो होय एक्सेकर द बैलेंस हानन होनबदा समटाइम्स मदम खरा लौनब मते खरा अदुदी यम सांग बनते आमनि की वारी ने दुगा GPF द इन जनरल मदो कोई पेंडिंग थमोय हाइदर मै थम सर पॉइंट में थमजर लोसिन सर ऑनरेबल सीएम ने थम्बिरे दु सर आई मयाम की कंसर्न नि चाही अमनि संग याव है मसिम तंगदी गवर्नमेंट ना ऑनरेबल सीएम ना लीडर ऑफ द हाउस ने येंसन बिना बा है सर थैंक यू मथंगदा स्टार क्वेश्चन नंबर 120 हंबिगदबा ऑनरेबल मेंबर श्री मुसांगलुर सनाते अखुम बिबिगदबा ऑनरेबल मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेस Honorable Speaker, sir, star question number 120. Speaker, sir, answer to star question number 120. 1, no. 2, not applicable. 3, yes. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, Sigisida, Honorable Minister na GD की दगी तिपाइमु फाओगी बराक रिवर द सिगी डेवलपमेंट की दमक तक करी सरकार न पाइखत पर करी ले है ना बने सिगी से थाइने दगी बराक रिवर सिदा पार्टिकुलरली एक होए तिपाइमु की जगह द लेबा दमक त सिगी से एक होए थाइने दगी इकोनॉमिक लाइफलाइन होई बने इसामक की ग्रैंडफादर सिसु तिपाइमुक सिदा लेरमगा दुकान हांगगा मासे ट्रेडर ओइरमन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफलाइन इकोनॉमिक लाइफलाइन ओइबनी हजिकती कोई ना सिगी जगह से डेवलप ओइद्रेबनीना हानदगी एखोइना इंडिपेंडेंस की ममांगदगी बांग्लादेश का ट्रेड तौबा अदुगा सिलचार की दा ट्रेडिंग तौबा अखोई की प्रोडक्ट मयाम से सिगी हीदगी सिगी तुरेन सिदगी मोना पुथारागा अखोई की प्रोडक्ट से अखोइना योन बनेबा फार्मर मयाम सिना हजिक पर सिगी जगह से डेवलप ओइद्रेबनीना अखोई अदुगु मदद तौबा यादरे अरुणा सिगी से ऑनरेबल स्पीकर सर हजिक मकपुदी प्रपोजल लेते अदुवरसु ऑनरेबल मिनिस्टर नासी प्रपोजल से सीएम गने कोई सरकार ना हाइबरिना असे अथुबदा सिम्बिनिंगा ए हाउस ता की थ्रू दा ए दु थमजगे अदुगा सिगी से स्टेट सरकार ना प्रपोज तौगनी हाइबे से करी करी नो मोइना प्रपोज तौगदोबसी करीरा मोइना सिगी जगह दा सिगी तुरेन सिदा मोइना डेवलप तौगदोबसे अदु खोइदो ऑनरेबल मिनिस्टर ना खरा हाइबीरदी नुआइगनी अदुगा सिगी से प्रपोजल से शेम्बल लोइद्रिदी खरा ऐसु अदुगी जगह के मफम से फजना इना खंगबनिना असिगी दा ऐसु खरा यावरदी नुआइगनी एगी कंसल्ट सु खरा लौरदी सिदे याम नुआइगनी अदु हारि Honorable Speaker, sir, अखोई Barak River Basin, Senapati, aduga Ziribam, district asida, maruena critical flood control ka anti-erosion giti kan study toralay. Aduga loina na haziki extension of inland waterways ki, koi ki Government of India ki proposal su labor loina na koi da Manipur da su
extension to be abra have say a department na suyam kan study toraga a Barat River ga aduga Tipaimuk even Noni Yona a England waterway gi extend to be abra have say Jose yam kan study toragale a possibility explore toragale and thank you sir. Supplementary amakatang sir inland waterways national inland waterways gidamakta baraki turen se ai samang nasu honorable union minister Sonowal da ina chi chathi ikrebani aduga parliament dasu ekhoigi outer parliament ge mp nasu question raised tawkrebani sigi matang sida inland national waterways di Sidi Yaroi, Magi Sing Sekra shallow even in a higher. Are they going to honorable minister in a hanging Basisine? Adugudi Adre, do or so Adugi Mahutta. Example the Hichapagi, Natraga, Docking Ra, Jetty Ra, Karikira, Karigumba, Moina, si proposal Taraga, Sim Gani Highway say, Adugumba the in a hanging Adugi do honorable minister na. Kari development no adugi da lauthaga do bodo adu nei na hangusya Indian national waterway di yadre adu yadre brina kari no moina lauthage haibise adu nei na khangning sa honorable speaker sir hojik ti akoi study to ge initial stage de lebani na shimuk akoi paikhat piyari haibise ai hojik mak te ai haibangam mai dugo akoi honorable member na Magi area sigi knowledge yam fazana lebani na magi knowledge to lauraga explore to mena si have so ai yaze ai mangona su tanan ngai toge sigi matangda shipping ge matangda ya da ba khoji hoji existing hoji rivers da chapdi ya de have di chumme adu bo sida kri to bi abra have se akoi ministry of shipping da so khoi da guideline pilak par le adu gi matung da khoi study Kanatori and Tamzai. Thank you. Mathanga start question number 121. Hungry Gadava, Honorable Member K. Ranjit Singh, Pahum Bibi Gadava, Honorable Chief Minister. So start question number 121. Honorable Speaker sir, sir question number 121. Go again sir. Lupa crore taruka lakh humdrago humdoi 6.33.26.446.54 lupa adi khoda crore kun humdoi lakh kun mari lising kun humdoi ga satru kun trani thoi ga da loshindri Manipur ki sentungi pibam je sara koi ayong na so je koi kudim ngana loina khangi mayon jong na so khrawa sentungi pibam phatro je khajik to ore basu phagatna na ba koi gi tax sai batare lam gi khasna 3 di basing si khongat laga khajik tang sarkar ye mati phan gi awa base mayong na basi ko kadra hai bi asada question say in the rest of the ribbon. Honorable Leader of the House not Tambiri was Sahi Amagi, Manipur land, Gikarpa, Pashasi Kayano have the 6 crore 33 lakhs 26,000 some 100 so minor Kumbira. Kunja 2023 January Kuntrama to a Pauda Karaka of tax Kaya, Poli Bage, the tax period of Kayam Labage. Si hang the crore couldn't go home do a la Kumari listen. Kulumdo some 100 kra lady and Yam Kraba Sendon is combated and lace. I know was supplementary question the last of this up. Land Yunugi takes and in Tina Kongo Nanova, government Karikari Torang Labage. Well, Lamgi takes Quirasa, house of the Lux of Quira. Lake was a Zimatam, I'm hang a later enough. Masigi Hengatna Navagi Torang Sarkari, a boom boy, Balibra. Go home Subras are a
चिंगी तंपाकी लमसिंगी लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज तौरसी लोइद्री है मसी करम मतमद लोइगदगे है खंगी सा स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर की स्टेट रेवेन्यू हजिक पेंशन तोलोब पैसा मैम लाइव रिसोर्स कदी कनो तौदबदुगी हंगीरपनी एप्रिशिएट तौई हजिक अखोगी चनबी याम फत्तब चनबी एम्प्लॉई सिंगसु कनागुंबा कनो सिंगना अखोगी बेनिफिशियरी पतादार सिंगना मागी रेवेन्यू थीगे टैक्स थीगे ना लापा कान ऑफिस तुदा लेरमी लेरमदे उनबा फंगी फंगदे की कंप्लेंट्स याम लेबा कोई स्टाफ सिंगसिगे सोइबसु दुम लेतबनती अदुगा अदगी स्टाफ मसिंग वाटपगी प्रॉब्लम सु दुम ले हाइब पुनमक्सी कोई येंगा कांदा स्पीकर सर कोई मी खरा कैजुअल कॉन्ट्रैक्टर लौबगी पोसु होग्रे अदुगा लोइनना मसी सुंसोय सोइदन थिहाना बकोय ऑनरेबल मैम स्पीकर की खुथांगदा ऑनरेबल मेंबर द हाउस थमजे कोई ऑनलाइन पेमेंट यानना ऑफिस ला ला गा थीबदा उनबा फंगेगा फंगदेगा अदुगा लेरमनिगा लेरमदेगा हैबगी पोते आइसु दुंगाय अमुक चटपदा लेरमदि लेरमद्रगा चथो अदु तौरमगदि अनि अहुम लोक सुबदि चनिंगदि अदुगुमा मयाम सिन सो यामबा कोइगी सिस्टम फेलर ने लो अदुन हुजे कोइना मसी कोइ कहीं भागी बाय मार्च भागी मनुंग स्वाइसिदा कोई ई पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट से हन्ना बायना कोई याम कन्ना होनजरी है मसीमा थमजगे अदुगा हुजिकी रेवेन्यू की रेट कोई रिवाइज तौरे कोई हाने की टैक्स तुदगी हेंगत करे आई ओबेन हुजिक कनोदा एकरदा अदुगा संगमदा कयानो हाइबदि हुजिक मुस्ते आई हाइब ngam जदुबाई कनोदा खंगन जगे अदुगा लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन तो बुसे 80% हेने लोइसले 80% हेने लोइसले मसिगी डिजिटाइजेशन रेने कोर्सी तौबु लोइरगदि कोई मयामदे याम कन्वीनियंट वेरने अदुना कोई जुन बगि मनुंगदा कोई टारगेट तौजे सिलोइसन मथंगदा स्टार क्वेश्चन नंबर 122 हंगबिगदबा ऑनरेबल मेंबर श्री सूर्य कुमार ओक्रम पाखुम पिबिगदबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर Sir, question number 122. Honorable Speaker, sir, question number 122. A, answer, no. B, not applicable. C, reason at annexure. Sir, aina thangatjariba question is sir handak chatharakliba in the recent few months haibitare masida all age pension scheme si india gi oina hanjan biu haidna different koigi organization mayam different states sing mayam gi masi kholaw ma lakpa u sir maduda ai thangatjarpani sir all pension schemes siga new pension schemes sir aina sum yenkhatjabada respected Sri Atal Bihari Vajpayee ji ki matamda mahakna initiate tawrambani sir mahaki matungda lakliba chatkriba government Manmohan Singh UPA gi oiro adagi hujiki paliba Modi ji ki government oiro masi initiate tawraga sir masida new pension scheme si masi tawraga lakni sir aduda government di continuation ina maruina frame tawrambasi koi UPA gi matamda su achoba part ama koi pension gi si kano tongna ba haina comment da ton haina masi kano toram du aina recently yengjaba matamda koi gi minister lok sabha da hangba question namada press trust of india gi news amada koi state mangada nasigi related minister na reply to bir matamda state mangada all pension schemes si hanjalagani haiduna sir information amaga pibirpa ani subda employees singi moigi makoida wajaba haibitare makoida
kaino tawbase akhoi recently akhoi employee akhoi government employees covered under contributory pension scheme CPS they expressed concern after the share of LIC and SBI stopped massive loss admitting report of heavy investment by them in Adani Group. LIC has invested around 77,000 crore and SBI has invested around 80,000 crore in Adani Group. Sir, masigi mayamgi lakliba kainosida masida concern nama chauna lakpa aduna employee singi employee meeting held at Central Office of National Movement for OPS sir, the umbrella organization of Employees Association of all state government, agitating against CPS and demanding restoration of corporate scheme. Hana group sinasu chauna India gi oiba akhoi gi khonghom haurok sir. Sigi makhada su group amana su sir Union Finance Minister ga unaraga Bharatiya Mazdoor Sangh haiduna sir masi akhoi gi India gi lairiba RSS organization gi achouba affiliated oiba sangh amani sir makoi gi sina central government dasu all pension schemes in November 21 daina 29 gi sida tawgiba sida masida sir hanjan biu haiduna masima lakpa sigumba information mayam si lakpa sida aina honorable chief minister da hangat chaning gi Manipur praja Manipur da thabak toriba employee mayam sing si su pamba haibtare masi in case mayam si gi torpa targadi akhoi gi Manipur gi state ki oina kari stand laibibu ge haibdum tang honorable CM na thambiba yagadra ani suba supplementary da sir akhoi gi mamang da hangjagi ba question da akhoi gi state ki share se akhoi gi new pension scheme si da chatka da state ki share se khara chatta dun lai haduna sir thangriba madu gi process tuna hujik kari laibiru ge hadum tang sir thambiba yagadra thank you. Speaker sir, question C, Hangbira isi, whether there is plan to restore all pension scheme for the government employees have it. I know have it. And if so, details of the plan, I know, not applicable have it. If not, the reason therefore, the reason do. Masrida, on the best speaker sir, I think I hybrid. I could pension की the period of पैसा comparison of pension payment versus state owned resource मशी मायाम तौने ना कोई पंक्तों तो बड़ा नुंगाई रोई कोई state की वही लेजर भी resource state की लेजर भी economy से कोई ये इंगो study तो बना तो पाए 16-17 लगी ना लाइशे दूम सर pension दा 1,173 crore let's say the resource is 750 crores. 16-17 million. Which is 2021-22 with the pension is 2,439 crores. Pension kata. The state resource na 1,756 crores. Aduna sumaina 683. Even state owned resource ka compared to the pension kata 683 crores minus salary. Siki matanga honorable speaker sir, masiki all pension system si phaba phatta bagi matanga atal dari pas bagi matang manmohan ji ki matang comment mayam amasu lai sei da koi kaino naga a government employee can receive a fixed percentage of his her last pay as pension with contribution done at present to create a corpus before. So the only kind is new schemes na 10% ama employee masal puthokko. Aduga government na 10% am puthokko. Aduga toro kanda pesa si thamba kanda hayeng mana pension sala kanda madu ki pesa hangja. Aduga hojik India government gi oina madu government puthriba paisa do kore hankal lo haibadagi 14% gumi yonaba madugi India government gi level khanari aduga khoi gi level da sumadu kari to bo ya bagi haibadagi
खनबदुदी अखोइसु लेरी तौबदबु हुजिकी अनौबा पेंसिल सिगा अरीबा पेंसिल सिगा खेनबसी अरीबा पेंसिल सि पीबसी अनौबा लाकदबा जेनेरेशन द मदुगी लायबिलिटी क्रिएट तौने हैबा अलवालियाना का हायरमबा मतमदुगी अदुगा अतै आरबीआई की मोइगी एमडी ने द हाइरिबा ऑल पेंशन सिदी इंडिया से लॉन्ग रन द बैंक्रप्ट तारकनी का है मरमदी केनो द प्लान पैसा से सुयाव यावदना हयें पेंसिल मान सतो मतम लगी प्लान अमा तौरगा थंबा पैसा नते हरिबा न्यू पेंशन स्कीम सिना प्लान अमा तौरगा डिपॉजिट तौरगा थंबा पैसा दगी सतुइने 10% हुजिक तौरी बट 14% लापि इंडिया गवर्नमेंट की सेंट्रल की खनरी है कोई स्टेट की मधुगी फिजिबिलिटी दु येंगा कोई खनरी अदुना हुजिक फाउगी ओइना कोई ना खंजबदा कोई स्टेट की लेबा ऑन रिसोर्स सिके लेबा फिल्म से तौरगदी 10% और 10% हुजिक तौरीबा अदुगा मरक्तुदा गवर्नमेंट की अखोगी चांग से शेयर चांग से हेंकन हनबा याब्रा अदुमदी कोई खनरी अदुगा तैदी हुजिक की ओइना न्यू स्कीम से तौननबगी कोन ऑल स्कीम से तौननबगी कोननबगी दो इकोइदा हुजिक हुजिक की मोइना लेट्री हाइना ऑनरेबल स्पीकर माइना इशन तोक्से Honorable Sir, ngasai thamigi ba khoi state share gi 10%, the employees gi 10% sidagi government gi sida due amount kare lai henam sir masima tajaba sir masima laibra lairaga di kya laibno karma kanda pitok pikadaba like keno tobada ki habdum tang Honorable Sir na thambi ba yagadra sir aduga ngasai thamjagri ba government na all pension schemes siga new pension schemes siga masi chatna bada all pension schemes na financial involvement kyam leibage new pension schemes na financial involvement kyam leibage habi magi comprehensive study ma tawbiba government gi leibra adu leibiragadi employees sing sida sini no isne sini hayeng future generation gi sida khara khanbiu sida tawbibse akhoi gi अखंग अही इकोनॉमिक्स मैम अदगी मैम से तानरगा तौरकनी हाइबदा खर पीबा मतमदा मखोइदा हेन अंडरस्टैंडिंग याम लेगदरा एम्प्लॉयीसिंग सिकी मेन कंसर्न दी अखोइगी लेरिबा एम्प्लॉयीसिंग सिकी फ्यूचर से विल देयर फ्यूचर बी हेल्ड इन द मर्सी ऑफ शेयर मार्केट की सिदा मखोइगी फ्यूचर से शेयर मार्केट की काबा कुंबा सिदा मखोइगी फ्यूचर से लेरदा हाइना अचौबा कंप्रिहेंशन अमा लेबनिना गवर्नमेंट की कंप्रिहेंसिव स्टडी मा तौबीबा लेब्रा अदुगा लाइट्रगदी तौबीरगा मसी all pension schemes na sumghaini financial involvement new pension schemes na sumghaini financial involvement haibasi basigumbagi ama bibi ba yakadra haibnum tang ta sir thambi ba thank you honorable speaker sir share market up down leiba dum lei but hujiki ki adani ki gatamari ki allegation counter allegation adum lei and naga tawri botu politically intentionally tawna bi tawbagi poni hai percent do ki ba mai adu di adu the base of the share market share da handar ko khotar ko di government adu dai kadai babu pu bo ya ge hai bi ne koi no ji adu ne central government su 14% go mai hanga piraga leng de bi da moi gi na government na 10% go mo laga adu dai da thambi raga di moi sa yeng pension se ba kan da moi gi phangwe ba paisa su koi lepang ngam gadra khok gadra ga haiba adu ko chiki honorable member na haibi do kanna madu bi comprehensive oi bu khanari adu ko tobugi di in general inga sai ji do ko ki all pencil si dai da ko whole kai no se state ki own resource si minus adum tar ga chale pencil si ka ta pi bu ko na di adu na ko no hojik tagi hona masi sharing to ka na pi bu na ko da shape oi haibi da ki tobuni hoji phabu da ko ki government share se 200 crore mu le adu manung da koi kaino si 100 crore ma de koi clear to kare adu hujik 23 gi march ki si financial year ending si da koi clear to gani adu ga new pension scheme gi da di hujik only koi da le si 88 crore gumba adu march financial year si da ya ma clear to gani to ge mathangda Star question number 123. Hambigadawa honorable member Sri Munchalu Sanate. Honorable Minister of Agriculture. Honorable Speaker, sir,
start question number 1, 2, 3. Speaker sir, answer to start question number 1, 2, 3. A, the yes. B, the coffee enclosed as annexure. C, the already 1,200 hectares have been included in the second phase surveyed by the State Level Standing Committee on Palm Manipur at Nungsei Punji village of the Frejol district, border to Borobekra block of the Jiribam district. Thank you. Honorable Speaker, sir. Honorable Minister, na chigi se oil palm development ki danakta eigi isagi jaga nungsi punji village hai besi desu yaure hai besi da yam nungaire yam haraujare. Sir, oil palm se not only ekoi state ki natina all India level da sigi se deficit laibani na adugi sigi oil palm se katna Honorable Prime Minister Modi ji na su katna ma se sigi se mana su lau tharaga lairabani sigi da ekoi Jiribam ga nungsik punji ge egi jaga Jiribam ga thangnaba jaga laibi mayam se sigi se magi climatic condition se oil palm gi development gi damakta aduga tea plantation atei tei da su yamna chanaba anna hojikta Honorable Minister na egi jaga sida yaure second phase ki damakta 1,200 acres ki jaga se survey tawre haire 1,200 acres se survey tawre se sigi se nungsik punji ki village ki jaga khaktangdara natraga sigi se akhoi entire state kira adu already nungsik punji ki se the kayano moina survey tawre se aduga survey lane 1,200 acres survey lane high se kanagi no villager gira farmers gira natraga state kino adu khara Honorable Minister na highly really bhajarani. Speaker sir, honorable member na jo habiba honorable leader of house na su si amna kin interest lor kan na paikhat pa duga khogi leiba country ki oina deficit lak pa duga important oina khoni si narga leiba sin mar morga so much of the crores of the khogi resourcing si export of the thing na ba torpone the Manipur da su particularly khoni Manipur is na quite the last oina lakhibani ato ato pa Mizoram gi Tripura gi twa twa bi ladka na khoi si last oina include torkibani si laibu phaba amni na thamjage house duga Hojiki honorable member da in a hijiki with the first phase, second phase, third phase, and fourth phase in the lake. First phase the altogether live was 66,652 hectares identified to Hresina, Singi district Humama, Aduga Valley district of Humamada. She altogether full Lakanda. I detail honorable member the Panganzage, Aduga. She Akwagi Ladiba identification of the land, she must see the free hand P. State level the committee da level da aduna akhone anything identified to which chana harga de makhona dum sanction pi to khujike haiba particular 1,200 hectares si khoi lariba nungsei punji haiba si ki particular ni si ki manung da 500 ama ministry de ko thaba gi matung ina 500 hectares gi sanction pi re sima honorable member gi khoi gi kano oina thamlana ba aduga out of the aduga khoi gi second phase da koi all together identified to riba survey to kanda identified to mo phumje survey to budana identify to mumji yani haidana 7,115 hectares ni the third phase ki the fourth phase ki dum lairi duga third phase dana ekoi gi lairiba kano se koina ngasai gi ekoi gi lairiba sub committee meeting ekoi 2020 da taw gi bisina maram war kan da ekoi gi Imphal East yoram daba Kangpok yoram daba Noni yoram daba Tengnopal yoram daba du kamjong si ki masi makoi tawre duga fourth phase da suai ekoi lairiba KFW na German ki project forest ki area da tawa mafam sida suai koi leba district agriculture officer du forest ki lerkanda koi tawna ba kanna paikhali aduna masi koi gi yamna kana ba mani na I samdaraga question ju leitarna he katang no thamjaoge every farmer sing dai koi gi leba pambi thagada ba po sing ji 30 ki foot triangle la thagada ba duga magi marakta leyo po sing da koi gi leba intercropping ki tawna ba gi koi paisa je farmer sing da koi na pi ba at the tune of the lupa
listing trying to go up to 4 years. Kaya the pambis na magi fruit bunches sila ako matamda mature ako matamda sahi mga sangi mari box si magi kano si pili na bagi ama piri. Aduga ako yung sa drip irrigation ki assistant mo 30,486 ama ako magi provision thamme. Aduga ako yung lariba ako diesel gumba aduga electric pump kari kari si layer kan isingi singna mo ko na bagi dang tasu ako 27,000 per unit ta piri. Aduga ako yung lariba isingi lariba pukhi taon na bagi na traga harvesting structure sarana bagi su at the maximum the rupees 1,80,000 ki amasu unit amada piba duga ekhoi laiba vermi compost ki organic ki laiba posi sinve na bidam 15,000 amasu farmers ta ekhoi ge pi aduga lona koi gi haribi even terrace making aduga koi ground clearance aduga bio fencing tawna bagi su per hectare the 4,000 je dum pi raga laiba masi bharat kano laiba aduga yamna phaba nungai ba amana kari guma farmer amana अखोगी कनोसी अखोगी पांबी से थारे थारको मतलब माना पालक को मतलब दा माँ की लेरिबा करी फ्रूट सिना मार्केट की प्राइस तक की हंदर गदी अखोगी लेरिबा वायबल अखोगी गैप पेमेंट सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली डीबीटी दा अखोई पी गली सी मा सी अखोगी लेरिबा चुने एवरी जगह दा ऑनरेबल मेंबर जिंग सी पुलिंग जिंग जरगा हाइजा बनी मरम दिसी को मकाना मयाम सी ऑनरेबल मेंबर ने थंबी के जो गवर्नमेंट की ओइना पाकेटे मसी फार्मर सिंग दा डबल दा कनो दा फार्मर्स की इनकम सिंग लाना बादुगा कोई कंट्री की वैना कोई चट लिबरी सोर्सिंग से लीकेज में आमसिंग से तौरना बादुगा पर्टिकुलरली स्टेट ता नॉर्थन स्टेट ते है ना कोई इकोनॉमिकली कोई बम होना बगी दंगता कोई प्राइम मिनिस्टर ना होंदुपी के बादुगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की लेवल दे सु तोआन बा मीटिंग क्या तौर कांदा कोई तोआन दो कमिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटी स्टेट लेवल की कमिटी ने सेम काना कोई ना पाइक तब सबनी ना तुम्हारा थमजगे थैंक यू सर नसी की दी मखा ताबो क्वेश्चन लेतरे Agenda number 2, polling attention notice amaka honorable member Sri K. Ranjit Singh adagi pangjai maram madin honorable member na place to begin. Sir, rules of procedure conduct of business under rule number 77 ki makada aina bosana si muk tawjabagi maram de sir koi tang tarago humdoi February ki tang tara humdoi da nungti ki phongba local paper sana lepak ta report ama torei sa kari haina torei nungsi najabi nupi ga chatmin na khibru pa nungna suraga halaga humdok lom le haina headline somai na piwni sa sana lepak daily newspaper sidana tana sa Manipur do phongba pauchi ayam bada हारिबा एक्सीडेंट सिगी मतंग दा लोइनमक रिपोर्ट तोई पाउचे सिंग सिदा हारिबा सा क्वा कैथेन कोनजेंग अवांग लेकाई दगी अकोइजम नोंगानबा अतोपा ममिंग अमना अंकिंग कौवा मसागी सही निफुरोम सुरबा मिवय अमा महाक नुक्सिनजबी नुपीगा चटमिन खरगा असीबा हक्चांग ओइना कांगपोपी पुलिस स्टेशन की चंगौबुंग विलेज दा फंगले आइना सा रिपोर्ट तौरी लेखिद्रबा अकोइजम नोंगान बजे सार मतम अमदा हाउस की मेंबर ओइबिरंबा अकोइजम लांगमगी मचानुपानी महाक से सार नंबोल दगी खरा संजिलगा लैबा वाइरोई चिंखोंदा सिकादा हाइना मिंथोंबा रिजॉर्ट अमा चलाइरगा लैबने सार महाक्सी क्वाकैथेन थौसोम लेकाइदगी थौसोम सोनिया कौबी चही निफुरोम सुरबी अपोकपगी मिंगती ऐ शांति सिगा लोइनना चटमिनखिबनी पाउसे सिंग द रिपोर्ट तोरपगी मतुंग इना सा महोय अनि सि मरी लैनै नुसिनै कोइनै हाबगी रिपोर्ट तोइ मखोय अनि सि खोंबु ओइना सेनापति द चटखि हाबसी दाम तसेंगना सेंगसा करी मरम की चटखिबनो हाबदुदी थोदोना खंद्रे नुपी सिना नोंगानबगा चटमिनखि हाबसिगी असीबा हाबताय हक्चांग फंगलिबा मफम सिदा सोनियाना सिजनबा अंगांगो मचुगी कार स्विप अमा फंगे अदुदसु नतना सोनियागा मरी लेनबा डॉक्यूमेंट देन नोंगानबा हारिबा लैगिद्रबा नुपासिगी सक्ताक चे हाबताय अदुगुंबा चे चांग मयाम अमसु फंगे सा
nongan basi magi misi si kanagumba kharana nung na thomba natraga utup na thomaga hatlaga hundombani haidana khabar da thengna jabada maina imung manuna phongdora I haidana maina thengnai sa maksi asiba phangiba mafam sida nataba atopa mafam amada halaga magi langla langjin si khangdana nabani haidana mafam amada khunya amada khun amada puraga hundomi haidana so maina hainai sa sarmasigi mihat sida lurai badi mihat siga mari lainana NSN IMG deputy kilonsa namgailong rongmai village dagi Moses golmai ko ba sahi ni phuma to suraba ama phare loinana nongan baga khongbu ominagi ba sonia su police na phare haidana moi ani mak phare haidana media da photo ga loinana sa chauna phongba khoi ure masigi mihat se sa khoi taraina loba chumoi masigi mihat se na sar matam amada Manipur da tho ningdaba thodok thogla oi hainai leite madu torko matam da sa state sigi law and order da choba sapu ma piraktana yamna awab oi gado ba potu ubasa mihar sigi matang da sen ki baje sinasu mihar pasing du suna puthok pidraga di general strike power law thoki ba lai khasa aduna sa oirak pa ya ba kudong thiba ya tholok pa ya ba se masi thok tanam gi damakta house chathari bani na ina calling attention na si ina pukhachari bani calling attention na si pukhachabu galona na ina honorable chief minister gi khangning badi mihat asi NSN IM gi organization ga kari mari lainai mihat sigi marumda mahaka koina bani haiba sonia gi role se karino mihat sida chenaba Stephen Koba NSN IMG Kedar Amasu Chennai Hai Mahak Parabra Padribra Kuzi Nongan Ba Masung Moses Parabanina interrogation Naivi Wahang Pahong Chathabale Rabanina Kari Langla Langjin Pange Mi Kaya Chennai Maming Mathapan Bidragasu Mi Asuk Chennai Kari Langla Langjin Chennai Haiban Sikrosa Kara Kangning Badagi motion na say na move to Jeribni. Thank you. Honorable Chief Minister in charge of Home Statement. Honorable Speaker, sir. Honorable Member, Shri K. Ranjit, Thankat Piraiba, calling attention. See, Nahan. Senapati gi ida thokiba thodok amada leikidraba kagi midugi nong ngamba koisam magi mihat aduga mari leilana katpirapani hariba Si Mihachi, Honorable Speaker, Sir Ayahan Bata, I Asugumba Yan Barbari Goiba Mihachi Boy Ahan Bata condemned away. I could put a magna. Any reason to more by a more way, and me Magueta, Smile and Nuna Tomdana, you're not Tomdana. Hakani had Nahaliba Sigi Mak Yamna like Tibet of Donia Madimasi, not meaning I later pony. Koi Honorable Speaker said, could up to the Koedo Somoto case, some could start away. Somoto case, they start of Galoina. I police, state police key, particularly the SP. Kangpokpi, the Senapati Gilade team say appreciate the way, Kodakta Maduda Sianaba Moses gone me, I will suspect weapon. I'm a Kodaka Pabanga me, Senapati Satlaga.
adagi maga samina griba maga koiba samina bani haribi thoksom Sonia masu 17 da masu fagale ando hosigi gormai simakti 13 da dum phare ekoi survey police ki investigation interrogation da suspect sing mai hare gasu ta thai phaba ya da bangam da ba na thai sa da maga kana phaunai khonai adugi details senaba sing maga kana ga wari sanai ke dowi mayam dugi tongna bi dum amuk khadok pa monitor to ba adugi observation perchu leite benate fare hangaba matung dai da matang khuji review tor ba khre lai even footage CCTV footage highway to the kill busing koi police ki exploration gari ma de koi even identify to bangam da na cyber gi yauna senar kana koi Delhi gi exploration lo yong ta na koi gari identify to no bitawi busiki CL liba nipasi koi gi step hint ma ai koi usi jam kona track to gi ai koi masigi da mutta especially koi SIT ma form to re adum khuda to wi tai trom do du da koi gi tholu roki MPS assistant SPLO kangkokpi magi makhada inspector Sunil Kumar adu gi SI Seding Chai Khongsai aduga ASI Ningnelam Som hariba moi mari si aduga hujiki DSP sina man head orga hariba investigation zathabani hariba mi shishu Moses Gangmai hari shishu ma shishu NSNIM gi deputy Kilonser ne na masana hai aduga hairiba mihatsi as an organization yaubra natraka individual gi makoi gi level to tobra hai bidu di koi kan na madugi wahang pahung sathari huji phawbada NSN I am as an organization tobagi clue di huji phawu phangdri individual gi pot aduna huji koi yam kanna Stephen hariba sisu koina Moses ka moyani si gi involvement si yam kanna chingna bodigi Moses si phar matung da Stephen si koi phana na yam kanna koi honari aduna house da ina thamjaning basi kudak tu da mi hat du da sena bani haiba koi jambo hat du da sena bani haiba ama kudak ka fare masih kita mungkin SIT masih loina na maga guruga semin lagi bi nupi du sufare hujik hawgi manungda moi ahum zigi manungda ama espontori hari ba ama espontori bu pasi phana na bakan honari atai di ekoi gi CCTV footage aduga te interrogation kari tawrakanda reveal tor ko pot mayam do house thamba yaba ai matam gi khangan jage adu house thamba yada ba confidential oibaduna khara thamjage aduga husgi hairi ba cheli ba misi somehow darkar leire NIA gi help logani darkar leire any agency nation sida leire any agency gi mateng lor kanda mara leiba sindu pharaga book dong no hona sungsoi soi no hona gani nai house sida ma assurance bijagsa thank you sir Yam Fazana Sarkar immediately on a Bibagi report Tab the Yamai. Those are Laksani point any same IMG organization Yaw the music under interrogation in a Kambun of the Hare. Senari Bamia Sida, Senari Paribasi, Kilon Sarama, in a sen, Habismati Compam Tore. Then Lord Kriba. Stephen Harris is innocent here to Umba. The Kedar Amani have a confirmed. Maramaduna
state sarkar no hotnari ba sidagi hena madi achum balang la lang sindu phangnana ba phangwai haibdi nate sa hujik imung manung asiba laudri haina tai aina tajar dum du krai ba chumba lan ba laudri haina tai the lakchaning ba aina suggest tawjaning ba haiba tare masi hujik honorable chief minister na darkar le ragadi NIA BI akogi Bharat la riba any agency ma da sinaba yai haibira banina imung manungi maichak su khara adi ko na ba irang sigi khara the minimize to ya na ba ngasi si house kami banina masi NIA natraga CBI da sinarani ya hedana government la thoki ba yabra simtang khanjani yara su yare ya su yadra. Honorable Speaker sir, अखोगी पुलिस की कैपेबिलिटी स्टेट की पुलिस की लेरिबा मोगी कनो की मोरल शिशु कोई यंग बदरकार ले मोई हुजिक याम कन्न तोरी फाजु फारी आइना ऑनरेबल स्पीकर की खुदांग दे मेंबर हाइजेनिंग बस फाजु फारी फानन बजु होनरी ngam matam aruba tanjala akan madugi हुजिक हाइबो ऑप्शन दो कोई यंगे Hujiki wenadi ko state police ta egi wenadi fully moi the confidence lady they are doing well adu ko soidan moi culprit far book to bung amni habi thaje bu ngona le ya sa ai su kan pressure pizaro hona biu asu modu putona ba yamna nungai ta ba madi sa hujiki moje sari ba ena sena mi kilon sar se designated kem da leita na kamai to no kang po bi da hajal lamino Manipur da lady sing sara koi designated kemi kemi harga moina samaina free hand power power to buse masi kitang mutung thotna ba check to ni sa Honorable Chief Minister na statement thammi khrabani na maratha na house da kari makhadang la thokshege honorable members number 1 da Shri S Premchandra Singh amasung MD Abdul Nasir na February 21 dagi March ki 3 2023 phawba sutini belai aduga Shri M Rameshwar Singh na February 22 dagi 25 2023 phawba sutini belai house na lipibi de abirabra house na yabirabani na lip asi grant tawjale hayeng tang kungani thoi tha ani lising ani ga sumna kulum do imjo isen numiki ayu pung trama thoi the newly appointed honorable governor of Manipur Anusuya Wiki gi swearing in ceremony thorum leibana hayeng session na sin numthin gi pung ama degi hobda house na yabirabra house na yabirabna na makha tabe jenda bai khatcherege Agenda number 3, presentation of committee report. Honorable Leader of the House, na Business Advisory Committee ki report House the present again. Honorable Speaker sir, with your permission I beg to present the fourth report of the Business Advisory Committee 2023 and I also move the following motion that this House agrees with the allocation of time proposed by the committee. Motion is adopted with the House na yabirabra. House na yabirabra motion is adopted. Agenda number 4, presentation of supplementary demand for grants. Honorable Chief Minister, supplementary demands for grants 2022-23 present again. Honorable Speaker sir, I beg to present the supplementary demand for grant 2022 to this August House. Agenda number 5, presentation of budget estimates. Honorable Chief Minister, budget estimate 2023-24 present again. Honorable Speaker sir, I beg to present the budget estimate 2023-24 to this August House. Ngasi oina di makha taba agenda leitrabanina House asi February 22 Honorable Chief Minister speech pa copy na ba Honorable Speaker sir,
ai so listing any listing 2023 ಈ lakadoriba budget ai lanthok sake ai honorable speaker yi ayaba lawjaraga ai yani ke tension na ba hona jage speaker sir sarkar sigi senba sahi lisingani kulumdoi kunmari gi sahi gi oiba budget asi ahan boina puthok saba sima aki oina la yamna la phabne lojai rajya sigi miyam gi yafa mangol adunani nasi sarkar asina koi tawgani na thangjan gi khongtang sing mapung phana paikhatpa ngam khiba amadi ngamli bise speaker sir state sibu chawkhat hanbada lepa leitna mateng Manipur gi miyamna pangbirakpagi democracy yana house sigi kuthangda Manipur gi miyambu amadi loinana house da pambiriba member punama koi thagajaba phongdokchari aikoi gi sarkar asina Manipur bu amata oina soida ngamdana amadi chawkhatpa rajya ma ohenabagi damakta chokthaba naidana honajari sir sir aikoi gi mamang gi tamda senba sahi lisingani gi tarama panamadi kun doishalakpa matam madudagi hauraga laisat ki awaba covid 19 gi kham thengnai koi sarkar sina amadi Manipur gi miyan mayokna ki laisat aduna miyam gi punsi madi hingnabagi lambi ga sauna ka akai ba piki amadi rajya sigi public finance sahi ani thangna thangna saitheng piki rajya sigi sel thum gi pibam senabada natna laisat asin piki ba wa singa dusu thengnaba taki amadi koi miyam punna thengna minaki ai koina laisat asibu lan thengna ki ba duda praja mayamna penbi ba ai koina matam duda khangawduna lakiba dugumba pandemic tuda ai gi sarkar duna miyam ga loinana thengna ki ba daida penbi dana ai ani subagi tam da mayam gi seba tongna bagi kudong saba pibira puni hani lawi honorable speaker and laisat tu gi matungda Europe to thokpa conflict amana global economy da am sathina mu solaki uji mang madugi awaba prithvi thengna da banati thaugi chinsa ga mane tai raw materials na singbagi mamalasi khangwang wang khalakpa aduga sugumba wa mayam se kya se mayuk na jaba tar ga su ikoi leiba ga sigi economy asi ma pangal kanna madi sohandana honorable adugo prime minister Sri Narendra Modi ji na sab leptana magi policy program vision mayam ma torkan da thengna na si prithvi da atagi country mayam na war ga su ikoi gi leiba sidi adu khana wa gi phamda pudana nga ga thambangam bese masima yam thaganingai ni sautok chaningai honorable speaker sir G20 ki Bharat ki presidency asina Bharat na global economic order thambada lawri ba thudang adu mapangal kan khana ba top kudong saba amani amadi masina antarjati ki thakta warep lawbadagi masak thokpa thudang ama lawrgani haina thajaba lei aikoi gi leiba ki presidency oibagi theme Vasudev Kudumbakam One Earth, One Family, One Future. Masi huji prithvi ki top oire. Atak ta G20 ki lakpiram ba delegates mayam duna hai ba honorable prime minister ki Bharat ki presidency ki makhada thamiba theme One Earth, One Family, One Future ga bisma koi. Angat ba phauna nungai ba harau ba phongdok lam bai koi da leihi sir. Aduna ikoi ne thaji hai ri ba sigi wakhalon ni makhada koi punamak prithvi gi oina laiminari ba punamak ki oina yai phana ba tawrakani haibagi thajabaduni aikoi gi kai khumnajari ba pradhan mantri na Bharat ki presidency asi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯎꯠꯊꯣꯛꯆꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯁꯔ 2023-24 यूनियन बजट असिदा प्रायोरिटी तरेट पीथी inclusive development, reaching the last mile, infrastructure or investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and the financial sector. Speaker sir, Laibag asin ningkha tambagi sahi chama sangsil lapag galoinan pangthok liba 2023 ki union budget asi Amit Kal gi manungda puthok ahan budget oi khibani aina masi panjara isi union budget madi state ki economy state ki budget mari leina padagi panjara speaker sir masina bharat ki tungi sel tungi phibam sakhot nabagi yumpham ama tholabani amadi samaj ki section khudima ki phibam phagana nabam su manglom da sangsil lakna bagi lambi oiri sakti leiraba leibag asigi saukhatpa madi mangjil tharpagi wari asina mapang oirubana Southeast Asia madi East Asia ga maroina laina samnaba ngamba asina Manipur gi su yamna maroiba thodang ama lawi hana Southeast Asia ga khoi ga yam closely by road ta Bangkok ta pung 13 da Thailand yobung ami Bangkok yobung ami adu tawi habisi Bharat ke ayamba loga prithvi ke ayamba khangnaram adu ngasi di lambi phawrok pa loina na mayam na masigi AKS policies ki highlight phajana torok padagi ngasi di aikoi gi Manipur si gateway of India to the Southeast Asia haibasi to G20 ki la piramiba leaders mayam su khangdana moina yam appreciate to biramba aduga Manipur gi potential mayam si moina yamna hope thambirami haijere sir handaki union budget kendra sarkar na personal income tax ki matang da lokhopi ki maduna thabak wana sujaba middle class ta kana piragani anogo tax regime asi da hobject ki lupa lakh 8 phawba income leiba miyo sina tax thidrab ju yargani hanadi lakh 5 leiba da khogi thiba thiram bani adu hojiki 8 phawda thiraro tax slab ki masing asi taruk tagi manga da hanthagre anogo tax regime asi ki makha da standard deduction ki kana basi tolop chari ba medi family pensioners sing yauna pensioners sing su panglagni sir anogo tax regime masina khwaidigi wangba tax charge surcharge asi sada kuntra tagina kunmanga da hanthagre masigi anoba announcement sing asina laiba asida leiba working middle class sing asina sauna kana rani haibusi kogi Manipur state su madu kana ba Manipur gi miyam su pigani sir senba sahi lisingani ga kulumdoi kunmari gi oina Kendra Sarkar na scheme for special assistance to status for capital investment makha sathari amasung union budget asida scheme masigi da maktal pa koti lakh amaga lising kunthra gi senthum khakuna thamle masi aina palemi marum se kari guna kanda capital investment gi mateng na ekhoi ngasi state sida sangol infrastructure handak ta sanga biram liba tawram liba mayam adi huju sari ba mayam si haibisi kuthang la panina madugi budget handcut ki provision aduga state government na pirakadaba madugi share madugi panjabani sir maru ba hiram sing da darkar leba capital investment adu thada bangan na baraja sarkar asina masi akhana mateng asi sinna ba pandam thamli mateng asi sinna rogi mawong asi rajya sarkar gi discretion da laigani adubu scheme asi gi saru khardi rajya asi da hangal liba actual capital expenditure adugi makha pon gani scheme masigi makha da allocation tawriba adugi makha gi hiram sing asina mari lena gani masigi scheme sida sar handaki goina khoina yamna phaba amana kamai to hanadi project amagi group amagi project paisa lor akanda haiba project to amma natraga loidragadi piba yaroi paisa thador tabi hujiti haiba apunba complex proposal list to gi manungda amabu loiragadi amadu da dum paisa ariba paisa mayam do loina sina ba yar aduna koida lab satpagi natragana utilization certificate thaba ngamoi ngamdi aduna paisa lakne habi question leitre and panjabni sir akhoi actual capital expenditure digi makha aduga scheme sigi makha da allocation tawriba adu makha gi hiram singa sigi mari leina gani maram ariba sarkari gari sing scrap toba gari akhoi
Manipur state government gi one so ko speaker sir sahi tra manga surba gari sing scrap to ngona gi ko madu decision lo kre adagi urban planning gi reform sing amadi thabuk sing municipal board ki damak urban local body sing financing reform to ba police station ki matak kana jaga tonga police person sing reform saba police station si sir police station na sida leire quarter na to pa jaga da leire family quarter na maduna maram moira kanda inconvenient mayam mama mogi duty to da kari da so ibu sindu honorable prime minister na modi ji makha da decision am lor kanda police station dugi mana campus da family ki quarter thamna bugi adu gumbagi anuna punna building apun ba koi gi vertical expansion dorga thamna bugi kunung sabu sigi post da yauri sir adu unity mall sing saba aikoi gi Bharat si diversity, different community, different religions, different tradition laibani na hai ba posi amatu ine na punchen na lang bagi damak to khoi gi jaga gi state ki laiba sing si apun ba unity malls am siam gat na bagi adu na priority khoi na dak kaino da moirang khunu ga tawjari ba smaina thami adu na si mak unity malls ma khoi moirang khunu gi ji permanent structure sana na ba mafam ji lairi ba Sangai Clinic Park to the opposite Madugi, Mafum identified to Potensar, Lotion Jare, Aduka Angan Amani Nahasing library, Muslim digital infrastructure, Sangapona Simba, Yauri, Aduka central scheme sing, capital expenditure gi, state share put up. Maruina capital central schemes in Piraga capital. State share put up on the problems of honorable speaker sir ko lekte banate and high risk ki posi ki capital investment la ibasi ki paisa si de koi share to gi aya busan de gi anja si to piri sa speaker sir development gi khongthang singda sel thada bai basi resource matik chana lebe da ka oi sai su question answer de ko ni ponje ko gi resource du basal liver expenditure mayam sigi madugi gulf of difference lebe mayam si masigi damakta अखोई सरकार लाइबा एक्सपेंडिचर असी द सानाबल स्टेट की रिसीट लाइबा पांगल लाइबा पब्लिक फाइनेंस अमा लाइबा तंगाई फदब लोइना स्टेट की बोरोइंग लिमिट असी परमिसिबल लिमिट सिंग की मनुंग थमनबा होनगदबनी अखोई की पैसा लौबो याय स्टेट की फगलकपा की मतुंगिना इकोनॉमी रिसोर्स फगलकपा रेवेन्यू फगलकपा लॉ एंड ऑर्डर फगलकपा अदगी प्रोग्रेस फगलकपा सि मतुंगिना अखोई लोन लौबगी लिमिट अदुम बोरोइंग लिमिट हेंगल अदुबो अखोई मधु बियॉन्ड अखोई चते लिमिट लेबदुगी मखादा बर्डन ओइदनबा मखाताना कोइ कन होनजरी अखोई हेंगलगलिबा एक्सपेंडिचर की तंगाई बस खदबसिंग असिबु पुबं amnabui damta राज्य सरकार असिना रिसोर्सिंग मोबिलाइज तौनबा खोंथांसिंग लेपना पाइकली हानना लेजरिबा टैक्सिंग असिदगी कलेक्शन हेंगत हंदुना मदि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन तौनबगी अनोब हिदमसिंग तिदोक्तुना अखोई टैक्स रेवेन्यू असि फगनहन मियंग संगली compliance फगनहनबा अखोई एजेंसी सिंग टेक्नोलॉजी दे युमफम गोइबा एनालिसिस समदि आइडेंटिफिकेशन सिजनरी सर रिसोर्स हेना खोमबक नमलगदी राज्य सिने तौनिंग लेब थबक सिंग सि पांगथोक ngमगनी अखोई होना जमन असि महि याले हाई इबसि 2021 गा यंगनबदा 21-22 दा GST सादा कुनिपान हेंगलखिबा अमदि राज्य की मसागी टैक्स रेवेन्यू दा सादा 25% हेंगलखिबा सिन तागे सर 2021 दा अखोइना फंगिबा GST का 21-22 दा अखोइना फंगबा GST का कोई 28% अखोइ इंक्रीज होगी सर अदुगा कोई स्टेट आउन रेवेन्यू दना कोई 25% अखोइ रेवेन्यू एक्सेस तो इंक्रीज तो अनमसी अखोइ स्टाफ सिंग लाइरिबा गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज सिंग टैक्सेशन द लाइरिबा अदुगा तै रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कनोद लेरिबसिंग मोगी सिंसियरिटी अदुगा मोगी ट्रांसपेरेंसी अदुगा स्टेट गवर्नमेंट की मेकानिज्म डायरेक्ट कोई कैश रिसीट ओइना तौदबा ऑनलाइन तो होनबगी अदुगुमगी सिस्टम ददगी हेना हेनकलकपनी हेना लवी स्पीकर सर फिस्कल कंसोलिडेशन तो हाइबसी सरकार असि ख्वाइदगी हेना मरुओइना लौरिबा हिरम अमनी हाना हाना हाइजखिबुम राज्य सिन खुमांग चौक्सिन नबा अमदी चौखत नबगी दम पांगल लाइबा मसु मरा से पब्लिक फाइनेंस अमा लाइबा सि मरु होय अखोइना रेवेन्यू रिसीसिंग हेंगनबा अमदी सेंडोना सि लेप्टना हंथरंगनबा होनबा मियंग थमरी सर बजेट असिदा
सरकार असिना माई पाखिबा एकोइना मियंग चंगलिबा मदि सेक्टर दा खनबा बजेट पीरिबा एलोकेशन सिगी मतंग दा खितंग थमजगे अहान बदा सर स्पीकर सर एजुकेशन असी एकोइना यामना लूना लौजबा उना एजुकेशन असी सरकार असिना यामना मरु ओइना लौदुना लागनेबा हिरमनी एकोइगी ममांगी टाइम दा एजुकेशन सेक्टर दा मसक थोंगना अहोंग पोरखिबा फ्लैगशिप प्रोग्राम स्कूल फगदनजी मिशन होदोकी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर की NES IDS स्कीम की मखादा एकोइना राज्य सिंबा चुना लेरिबा हाई स्कूल अमदे हायर सेकेंडरी स्कूल चामग कुन फगदनबा थौरांग तौखी हायर एजुकेशन असी हेन अमु मरु ओइबा सेक्टर अमु ओइबना स्कूल लोइरबा मतुंगदा एकोइगी राज्य असिगी मनुंगदा एकोइगी नहासिंग अफबा कॉलेज तंबा फंगबा असिगी यामना दरकार होय एकोइगी सरकारी कॉलेज सिंग असी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग फगन हनबगी दमका एकोइना हंदकी चलिबा सेनबा सही सिदगी स्कूल फगनजी है ममांगे तौखिबा मदुगी मखा सथरपो ओइना एकोइ कॉलेज फगनजी है मिशन एकोइ सिगी सेशन सिगी हेक लोइबा एकोइ मसिदा हंदकी सहीदगी हौदोलगनी एकोइ सरकारी कॉलेज सिंग असिदा लेरिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग अवाटपा सिंग असिदा कैपिटल इन्वेस्टमेंट तौनबगी दमकता एकोइ स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट असी सिजिनगनी मिशन असी मखादा मथंगी सेनबा सहीदा कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम दगी यामद्रबदा लुपा कोटी 60 खांगना एकोइना थौरांग तौरी कोटी हुम्फु रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तंगाई फदबसिंग असी पीनबा मिशन असी की दमकता बजेट असिदा कोई लुपा कोटी 10 खागा थमे सर स्पीकर सर सेल थुंगी अवाबा मायोगनरिबा सेक्शन दा लाइबा महिरोसिंगना इंजीनियरिंग मेडिसिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निसिंग टेक्निकल कोर्स एडमिशन तौबदा अवाबा मायोगनरी मखोइना अपाम्बा फील्ड तंबा संखी बदगी असिगुंबा सपोर्ट सिस्टम असी महिरोसिंग असिगिदमत लैगनी तौबदबु सपोर्ट सिस्टम असी तंबा संजिगना मांगदी फंगदे मीन सर कोई IAS तमननबा UPSC की एग्जाम थाबा करी करी तौनब होनबदा अखोइना कोचिंग क्लास सिदा हांगले IAS के एग्जाम यावनबा UPSC के एग्जाम यावनबा म तौनबा दुबो सिमिलरली टेक्निकल गी लमदा इंजीनियरिंग तमिंगबा अदगा करी करी तमनिंगबा सिंगदा मदुगी मतिंग पांगना मदुगी स्कीम अमसु कोइ होरकने हाइजबि सर सेल थुंगी अवा मायों अरिबा सेक्शन द लैबा माइरोइसिंग दो जाइना हाइजबि इंजीनियरिंग मेडिसिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न सिंगबा टेक्निकल कोर्स सिंग एडमिशन तौबदा अवा मायों नरि मखोइना अपाम्बा फील्ड तंबा ngamnabagi damak asiguma support system asi mahirosion ka leigani tawudabu support system asi tamba changjinga yo mangda difangde masina asigumba apamba professional field da sangna honabada kaiba pi masigi gap sing asibu fagadhanabagi damakta aikoina chief minister's scheme for support to EWS student for pursuing performance course asigi damakta pa koti mari khatuna hogolagani Sir, masigi scheme masina mahiroising bu coaching classing, guidance, study, material gumbada kaya ama mating piduna makoi mating pangani amadi makoi apam basina dubu tungana bahona bada mating waigani hena thajaba sammi ozagi award passing asisu tangkak na mention lagani sir aikoina handakta art graduate, science graduate, hindi graduate amadi hindi primary oza sing yauna oza lising amaga samri kunga mapun lowgi fall of kokre Ozagi award passing asi yang laga ikoina education sector gi award passing asi da ahen mami yang sang lagani budget asi education sector gi damta ikoina punan pa koti lising ohunga sani ga mogdrani ko khakli se sir health sector phagan hana bada sarkar gi thogang asi maruoi si minister gi haksel gi tengbang scheme asi na maruoina samaj gi lair section da lairi singi laying sel पुथोपगी सांग यामना हंथरले हौजिक फावदा बेनिफिशियरी लाख तरुक का लिसिंग मरफुम दोयसी CMST दा इनरोल तौरे इनरोल तौरबसिंगी अदुगी दमते राज्य सरकार न मखोगी मेडिकल ट्रीटमेंट गी दमते लपा कोटी चामगा यांखोयुम दो हेन मगी सेंफम खर्च तौखरे सर
होगी बसही द सरकार रचना सेल की मटिंग असी लुपा लाख अनी दगी लुपा लाख मंगा दे हेंकन हनख्रे स्कीम असी की जमुक खाली बसेनफम असी सरुक अनी हेंगटुना लुपा कोटी कुन ओइरंबदगी लुपा कोटी निफुदा हंदगी बजेट हेंकन हले लायंग बगी दरकार लेरब लाइरब इमुंग सिंग मायोंग नरिबा वाब सिंग दु कोहनबदा मसिना याम साउंग मटिंग ओइरगनी सी मिनिस्टर हेल्थ फॉर ऑल स्कीम असी मणिपुर दा लेरब मियोय खुदिंगमक्ता युमथोंग चंगुना हेल्थ केयर की खुदोंसाबा फंगनबा मदी प्राइमरी हेल्थ चेकअप की खुदोंसाबा पीनबगी पांडंग लोइनना 2021 की अक्टोबर दा होदोखिबनी सर स्कीम असी मखादा लाइना मखल 13 स्क्रीनिंग तौखरे हौजिक फावदा खुंगंग लिसिंग अमगा सानी सुमना तरेट कोनसिंदुना मियोय लाख अहुंग लिसिंग अहुम हेनबा मियोय स्क्रीनिंग तौबो लोइखरे अखोइना स्कीम असिबु हेना पाक थोक चाउथोंगनबा होनरी बजेट असिदा स्कीम असिगी दमक्ता रुपा कोटी मंगा अमसु खाकुन थमले स्पीकर सर इन 2020 द सोसानपुर मेडिकल कॉलेज के अहान सेशन होगोंगनबा अखोइना थबक पाइकट की सही अनी खक्तगी मनुंगदा हाइबदी इन लिसिंग अनी कुनिथ्रोय की नवेंबर 15 दा एमबीबीएस महिरोइसिंग के अहान सेशन तसेंग तंबा होख्रे पाइकटपा होख्रे मसी अखोइगी सरकार के अचोब माइ पापा अमनी अमदी मसीना राज्य असिबु हिरम खुदिंगमक्ता चाउखटनबा अमदी हेल्थ सेक्टर बो पांगल कलहनबगी अपांबा लई हाइबा अदुगी खुदमनी साकीनी जेनिम्स की एमबीबीएस की सीट असी सीट चामदगी चामा यांखैगी ममांगी सहीदगी हेंगटखरे दरकार लेबसिंग अदु मेंशनबा ngamnaba thawrang asina medical college singna train tawraba doctor sing sahi khudingi hena utopa ngamlagani speaker sir CM menstrual hygiene scheme asi school saliba adolescents nupi masa singbu sanitary linkin sing pina ba hodokhibani scheme asina adolescents nupi masa singda masagi self esteem phaganana ba amadi makoida sakti pina nabagi pandam galoina menstrual hygiene की मतंग awareness पीने पर पांडम थमली अकोई बगी फिल्म दा सोहंदना sanitary napkin सिंगु मवोंग तान dispose तो होना बहोना गनी आहान फेस की वैना स्कूल फगन सी मिशन की मखादा नुपी मसा महिरोई मसिंग याम तंबा सरकार अमदी एडेड स्कूल कुंथ्रानिपान काउंसिल लगनी मसी की दमके बजेट असीदा रुपा लाख 9,9 की कुदों खाकुम थमे सर मपुंग वैना इखोइने हेल्थ सेक्टर की दमके पुन रुपा कोटी लिसिंग अमगा चमापन तरामपल खाकुम थमी सर स्पीकर सर स्पोर्ट्स सर मणिपुर सी लेवल सिगी पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स हाइना भारत सरकार की अदुंबा सखंगलिबनी मयामना पावर हाउस हाइना सखंगलिबा सिदा गातुना थमनबगी दमगा सरकार सिना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर द सेल थादबगी तंगाई फदबा दुखंगली खुमलबा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सी फाक्थोक चाउथोंनबा समजिन साजिनबा मनिंगा तुम थमनबा अचौबो सेल की सरकार दरकार लै मसिगी दमगा तंगाई फदबा फंसिंग अदु पोरंगनबगी दमक्ता इकोइना तोंगान तोंगान लंबी सिन मखा ताना थीदी इकोइना फॉरेन कोचिंग नेटुना इकोगी स्पोर्ट्स पर्सन सिंग बु ट्रेन तौनबा अनोबा आइडिया अमसुंग टेक्निक सिंग पुसिलंगनबा होनरी मसिगी दमक्ता रुपा कोटी अमगा लाख यांखै खाकले अखोगी राज्य सिगी तोंगान तोंगान बा स्पोर्ट्स की लमदा मरोइना फुटबॉल द लौरिबा थौदांग सिगी दमक्ता सखंग नबीरी अखोइना दुरान कप की क्वालिफाइंग राउंड सिंग युम्बु ओइदुना पांथोखरे अमदी मियामना चाउना साजुक पिरखि मणिपुर की मियामना फुटबॉल नुंसिजबा सिबु खंबिरदुना दी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ना 2023 की मार्च ता मणिपुर दा फीफा ट्राई नेशन फ्रेंडली टूर्नामेंट पांथोलगनी इंडियन सीनियर मेंस टीम राज्य सिदा सानबा सी मसिगी असिना अहान बोइगनी राज्य सिगी नहा ओरिबा टैलेंट सिंग बु योखनबा अमदी सेंगत सागतुना फुटबॉल की लमदा अंतर्जातीय की थाकता पुखनबा मणिपुर स्टेट फुटबॉल एकाडमी अमा सेंगलगनी मसिगी एकाडमी सी चलाइनबगी दमक्ता फुटबॉल की लमदा लैरिबा तोंगान तोंगान बा बॉडी सिंग मरोइना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के खुसमनना अखोइना थौरंग तौरी खुसमनबा इंफ्रास्ट्रक्चर की दमक्ता स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की फंड की थादगनी मसिगी मथौ पांथोनबगी दमक बजेट असिदा अखोइना रुपा कोटी अनि खाकुना थमले आर्टिफिशियल ट्रब असी हौजिक मयामना पामनबा अमा ओइरबसु महौसागी नापी मथक सानबा फुटबॉल
asi adukmak chanari amadi khwaidagi pamnaba amasuni aikhoigi sanabung singbu kannanaba amadi rajya sigi football chawkhananaba infrastructure pinanaba scheme for capital investment gi makhada sahi ani gi manungda chaurana amamamdal pa koti nipan changna rajya sida leba mafam tarada national grass football ground samganaba pandam thamli sir masigi football ground sing asina asida praja sing local matching nungaina yenanaba gallery na sing hapani mera baisanu na weightlifting gi lamda leppa leituna mai palakpa asina aikhoigi leibak asi rajya asida mingchat leptana porakli mahagasi aikoi punamakta maroina naha singda thawna habli bi amani mahaki mai palakpa kaya asibu sakhangbo oina aikoina nongpok kakchingda saikom mera baisanu fitness center sangolagani amadi masigi namta budget asida aikoina ba crore ani khapna thana sir rajya sida mingchat porakhiba sports person sing bui kai khumna utpo oina aikoina Manipur Olympian Park sangkole urep uyung tamkhibadagi sahi ame hek fark pa kai khumna jariba Graha Mantri na ing lising ani ga kulumdoi gi January gi taruk ta sanga biramkhi Park asida aikhoi gi sports person sing da thona lingjel hamna bagi masak ama oiragani Park asina sports digital experience center masu Park asida samkale sir Samsung ga collaborate ga masina yengliba amadi yengal ang university na top mahaw ma pibangam lagani Olympian Park is Center of Excellence asina sports ki masana sin maroina Olympic ta mai palak na ba ahen mamiyang sanggani Speaker sir modern world ma oirabusu ikoigi haurak phama madi ikoigi nat chanabi bu khak kawroi dabani ikoigi nat chanabi asi malem dalai riba tai nat chanabi sindagi khak tadi ikoina modern polo bu malem gi khudol tamki amadi masigi mai pa kwa sigi damakta ikoigu malem pumna sakang nari aikoina nat ki masana sibu ngak senaba amadi yokhanaba khongthang sing lokali handakta loikhiba sangai festival da nat masana sibu yokhanabi damakta Chief Minister Sagol Kangjai Championship ki ahanba edition hodoki masibu miyam amri tourism ni mapung phana responsibility sangai festival da nat ki oiba wrestling ki masana su pangthokhi Speaker sir sahi asi dalpa koti taret ka la kun khapuna scheme for capital investment gi makhada aikoi gi nat ki masana sibu promote tawnaba senapati da indigenous sports complex stadium sagat pagi thabak paikat pa hore aikoi gi nat ki masana sing asibu chawkhan hanaba budget asida budgetary allocation asida dalpa koti ahum musu hankale sir Speaker sir aikoi gi mamangi tamda Manipur startup scheme hobok sakre amadi machine rajya sigi startup singda duki mating pikhi rupa koti samaga taragi project cost ka loina startup lising manga ga sani panda mating pikhi startup environment yang sinnaba mamangi budget ai koina rupa koti sama khaki aikoi gi hona zaman asibu kendra sarkarna sakhang biki amadi rajya sida mapangal leiba startup ecosystem ama samkat nabagi nama kendra sarkar amasung DPI IT na aikoi gi states startup ranking 2021 da Manipur si aspiring leader rajya sakhang biki sir rajya sida startup singi funding avenue sing handle na ba 2022 gi November gi 33 da NAFI ga loina na aikoi na venture fund hobok saki rajya sarkar na corpus fund oina lupa koti 15 pigani NAFI dagi atopa lupa koti 15 amaga lagani venture fund asina tung koina chawkhalakadaba startup sing hangdokani amadi tangai phadaba mateng pigani Speaker sir rajya sarkar asina credit guarantee fund trust for micro and small enterprises ga khusam na duna Manipur credit guarantee schemes MCGS hudokre amadi masi ing lising ani ga kulumdoi gi January amadi sanaba hukre masi gi scheme masina micro and small enterprise amadi startups in the period loan adugi guaranteed coverage si hangal halagani sir ahan bagi oina rajya sarkar na corporate fund oina lupa koti tara piragani
masigi corpus fund asiga loinena hairiba CGTMSE na MSE amadi startup 14,000 rom the mating pinanaba bakotri satret ki portfolio size ama semna pandam thami sir. Speaker sir, Chief Minister Entrepreneur Support Scheme asi one family one livelihood haiba pandam asi galoina small enterprises in the mating pinan bahugo kibani Rajya Sarkar ki sada kuntra ki subsidy amadi partner bank ki sada humanga ki collateral free loan galoina beneficiary amada lakh lupa lakh tara ki santam pi sir Rajya Sida startup sing makhatana saukhat lang na bagina makta hujik lai environment amadi ecosystem asibo pangal kalan naba Manipur startup 2.0 policy revise okre innovative oiba amadi pakhok chawthokpa yaba business idea leba startup sing startup Manipur dagi sada kuntra gi grant kalonena khwaidagi yamlabada rupa koti amagi senfam mateng asi category home the pigani sir masigi revise policy asigi makhada business incubator amadi accelerator singu mateng pigani Rajya Sigi startup ecosystem asida aikoina mateng pangkhigani amadi budget asida lupa koti chamagi provision thamjari sir ayangna toina thamjabaduni madudi tourism sector si potential yamna leiba sector amani masina pak chauna thabak piba investment porpa amadi Rajya Sigi sel thungi phimam phagadhanbada mateng pangane aikoina aikoigi folk amadi traditional art form sing asi yokhatpa madingak senuna thamba si yamna marugoi sahi asida aikoina Manipur State Kala Academy multi-purpose cultural complex ama sariba si loisinaba pandam thamli amadi masigi damta budget asida lupa koti ani khali folk amadi traditional art form sing asi bungak senduna yokhana bagi dama khona riba tongan ba organization sing asida darkar leiba infrastructure pitha duna amadi grant ki mong da recurring support pinana ba thorang tobjari sir moirang da leiba INA headquarters Lady heritage site asi aikogi ningtam lami singbu adubu ningsing namgi namka samgat pani aikogi ningtam lami singna colonial rule gi makuttagi aikoi bu ningkha tamnabugi namka makoina kathokhiba amadi igi balidan tawgiba sing adubu mafam asina aikoina ningsing hali mafam asigi damakta bharat ki upa mahadip ki laimai ri han hanba oina ing lising ma samapan nifu marigi april 13 da masu ongi phiran pahen ki British India gi matam awang mongko bharat ta khwaidagi wangba jati gi firal asi heritage site asi da hujik pairi masi ga loinana moirang da leiriba INA museum asi su upgrade tawbagi thabuk sing paikhali hujik leiriba auditorium asi matam chuna dre auditorium asi pakhok chawthong ba budget asi dai koina lupa koti ahung makhai khakri se speaker sir Femina Miss India 2023 finale asi Manipur da in 23 da pangthok kadori asigumlaba asoba event ma Rajya Sida pangthok haibasi sarkar asina sahi kaya santi laina tangdu laitana amadi chawkhatpagi lambida sangsilliba sinani asigumba asoba event amagi yumbu oibagi khudong chaba pirakpa haibasi ma khoi Rajya Sigi chawthok chaningai ni sakol kangje speaker sir sangol kangje ga nangnaba laini khanari baibido margin magi khubamni haina thajanariba margin chingda margin polo stesu sahi asida sangakhre Landre hani logjerga foot lising foot chama kunithoi wangba statue asi malem gi oina khwaidigi wangba polo gi statue ni haibesi thamjage hojik pawgi wani COVID-19 license number moiduna sahi ani leblurba matungda international polo tournament asi mapal kangjai bungda amuk hodokhi masana si semgatpagi mathakta siguma tournament sing amadi masak tholom pham sing asina Manipur bo antarjati gi polo tourism batana thanaba yadrum pham ama ohen mangam lagani speaker sir sangai festival asi Rajya Sigi khwaidigi maruoiba tourism festival sing manungda amani ing lising ani ge kunithoi gi mamangi edition da inaugural function asi moirang khunung da leiba sangai nik pap pangthokhi masi sangai gi lepham oibuga yamna chunaba amani khwaidigi hanbo oina festival asi Rajya Sinma thungna mau behang makhel geljang marjing na singba yauna
mafam kaya mumda sinduna festival asigi theme Festival of Oneness asi wahan thok behen ki sir festival asigi de mukta budget asida khakuna thamli percent pham asi pa koti tara manga de hen kale asiga manana Siroi Lily Festival Barak Festival amadi Orel Festival na singba top festival singisu budget asida sempam khak sangai itni pagasi festival asigi de mukta apunba mafam ama oinaba pakthok chakthok na khanari amadi masigi mafam asida international event kaya amasu pangthok pagi mafam oiba yaragani pakthok chakthok pagi plan asigi de mukta ikoina Ministry of Tourism ga tanari amadi masigi de mukta raja masagi phandagi lupa koti kunmanga ga makhai koti kunmanga 25 crore point 50 lakhs khakna thamle masagi oiba one district one product promote tawna ba GI tag tawraba pothok sing amasung atop handicrafts ki pothok sing yonana ba loinana atop rajya singi asigma pothok sing asigma pham pinana ba rajya singa unity mall sing sabda puning thogana ba warol union budget asidi yawi asigma unity mall sing asi scheme for capital investment ni makhada mating pigani masigi unity mall se koina hujik hang liba ki sangai ethnic park asigi manungda asigi opposite ta thamna ba koi kanajari aikoi sarkar asigi asoba mai park ko sing manungda ama oiriba kangla nongpok thong hangdokpo speaker sir imphal turing gi mathakta saba nongpok thong asi amuk hana semgatuna mamangi thada sangakre nongpok thong haibasina rajya sida santi chaukotpa madi amato bi phimam han adu hanjilak kani hane kona thajani sir speaker sir connectivity ki matanga rajya si chaukot han ro yamna maru oiba hiram amani english ingani ge koni thoi gi November the Ministry of Road Transport and Highways ki Union Minister Shri Nitin Gadkari na National Highway for Manipur Gilpa Koti Lishing Tara Mangaga Samari Marfudraga Mapan gi Senfam project in Laukhoki project in Adugi Manunda Imphal City Sinmatuna elevated corridor Shamba Sangsaktagi Temple Pawgi Lambi Shamba Toloi Pawguno Kuldagi Tadubi Pawgi Lambi Shamba Imphal dagi Moirang Pawgi land for land lambi sem na singba yauri project sing asina rajya gi asigi manungda road sector da masak thongna phagat halagani sir central government agencies na paikat pa projects natana funding gi sourcing punsil laga sanba sahi 2023 and 24 da lambi amadi thongi capital outlay asi sarana rupa koti lising ohunga sanini numit chamani gi program da aikoina scheme for capital investment ni makha rupa koti humbudra ga tare thada duna division khuding mak tagi lambi marfudra ga tare phibam phagan handu gi dongta thu paikat khre rajya sarkar gi secretary amadi chairman si makha da third party monitoring sim am sem khre numit chamani gi program gi makha da semjin ki lambi sing adu tim madun yangsin ki amadi suri ba thabak adu magun laina subra yangsin ki rajya sida Lairi balambi sing asi phaganana ba aikoina chapchaba mating pikhigani speaker sir lupa koti lising amaga samri contractor sangadaba ASEAN Development Bank ki ADB funding makha da semkaliba Imphal Kansup Tamenglong lambi asi khumang chauksing da semkali amadi hojik phawbuda sadra humbudani pangi physical progress laire lambi asi sember loisinaba revise tawriba matam asi 2023 gi December ni amadi lambi asi sember loisilabadi Imphal Tamenglong phawbuda chatpada sangwa matam adu pung 3 tagi pung 3 da handaragani speaker sir project asi loisilaba matung da khungang kunthani thoi da kanaba phanglagani masigi manung da khungang tram pandi manung hanjinne laiba khungang singni masigi da budget asi da lupa koti samri da drama pun khakuna thamli speaker sir ADB ki funding makha da lupa koti lising amaga chatruk humpu changna sangwat kadaba Imphal ring road asi matam khara sangwat pa horure adubu sel changbada ohong bala padagi thabak paikat pada thengthabani project asi senba asi 2023 and 24 dagi horba yai masigi project asi na Imphal shahar manung da matam gi oina chathok chasin da mi chinba asi hantha lagani amadi hingbagi lambi da su nungai halagani masigi da muktal pa koti chahung ga yankhai khakpu sir mamangi budget ta Imphal shahar gi lambi sing concrete lambi sing ohenabagi project adu thamjaki project asi finalize tawre amadi masigi sanga da senfam pa koti lising hunga sanga
humpu mangani project asi Asian Infrastructure Investment Bank na funding pibani amasung project asi Asian Infrastructure Investment Bank ki screening committee na approve tawre project asi na tung koi na satkadaba maintenance lairoi daba madi disaster dagi ngak ko ngam lambi ama oibaga loina na yamdrabda sahi kuntra di satlagani haina panari sir lambi sing asi ki maintenance cost dagi saving to hobanuna rajya singi atopa sotha ba mafam sing da leide lambi sing da sel thadana bagi resource ama oirgani thabak asi saliba 2023 gi loidingi mangdagi paikhan pandam thamli masigi damakta lupa koti samri go humbu toro khalaga tamis speaker sir agriculture gi amadi mari leina sector da rajya sigi semilon da agriculture sector asi yamna maru hoi sector rasibo bangal kalhan na ba kalan basina rajya si sel thongi phibam phagan han ba so thogang amuk lorgani masing langam dan hengalari wa mission asibu pijana ba malem gi oina awaba ma mayong nari ba sida millet singna mamal hongna amadi masi oi polam phangna bi lambi ama oiri millet singna pitna low ujali ba singda sakti piba tung koina sakhatpa porakpa climate change da adopt toba ngamba amadi biodiversity promote toba ngangani masina maram oirga sahi 2023 gi United Nations na International Years of the Millet haina lauthokre akhoi gi rajya si millet sing puthokpagi achouba potential lai rajya si da millet sing promote tawna ba centrally sponsored scheme sing makara henba fund sing loina na akhoi na akhanna bul pa koti amasu ani amasu khakmu thamesa sir tung koina agriculture sector si hingnabi damakta alternative fertilizer sing sinana ba amadi chemical fertilizer sing balance tawna ba sin na ba tangai padi rajya sing na alternative fertilizer functional biodiversity amada thambagi farming system makalamani sir natural farming promote tawnabi damukta budget asida ikon lupa koti ani masu khakun thamre sir double cropping na lokham singda puthok liba polam sing adu hena puthok tuna sen na bang aman bata natna lomi singi aisu hengat hangani aikoina double cropping bu puning thogali amadi makhata na su puning thogot kani agriculture gi lamda aikoina survey tawnaba masung fertilizer amadi pesticide sai bada drone sing sen na honari masigi mathakta agriculture startup sing asisu aikoi gi startup scheme gi makhada mateng piragani sir mapung oina agriculture amadi masigi gamari laina ba sector sing gi damta aikoina budget asida lupa koti jangwa ga mari putoru khakung tham honorable speaker sir santi raksha gi phibam khana thamba madi miyam gi pungning tangdu laitana laibagi wakalon pokhan bahai basi sarkar asina akan mimiyang thamliba mani mamangi budget tagi hawraduna ikoina aikoi police ki damakta equipments vehicles arms and ammunition upgrade tawna ba thapok paikat ba hukre sahi manga sangna upgrade tawbagi thapok asi phase 9 na paikalagani masina ikoina police force na makoi mathau mapung phana pangthokpa da matik sana mating oiragani masigi damakta budget asida koi pa koti nifu khapna thamle sir ain kaina sangsilakwa madi anti state activism pangthokpa activities in pangthokpa si yang sinaba pangaleba police forcing international border gi paring na thamba si tangai phadi rajya sarkar asina international border riba district sing da police outpost kunthra mari amadi imphal jiribam national highway paring da police outpost taruk scheme for capital investment gi makha dalpa koti marku sang sample masi aikoina thu bada losinna ba honari amadi tangai phadaba manpower amadi equipment sing asi outpost sing asi dale halagini masina border area da security ki pibam chauna phalagini speaker sir police personnel sing gi laifam sangban ba asi yamna maru boy piriba laifam asi police personnel aduna thabak tawlibam pham sing aduga nakna thamba haiba sisu maru ba mani sahi asi dagi hawraduna ikoina police station sing mathakta na jaga campus manung makta da laifam yawa police station si samgat pa horgani masigi fund asi scheme for capital investment gi dagi pigini speaker sir sarkar asina rajya sida ingtamna santi laina lamda laibel lamna mama oina chokthab laikna honari aina thingraba organization kaya gi cadresna
mahausa ki punsi marakta tilanna ba halakre राज्य की सेल थुम की फिल्म फगन हनबदा असिगुमा अकीब लेतना हिंगबा मदि लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म फबा असि यामना मरुवै नेशनल हाईवे परिंग द हाईवे पेट्रोल थंबा टूरिस्ट पुलिस हौदोकपा सगोल की पुलिस थंबा अखन्नबा ड्यूटी की दमकता नुपी कमांडो थंबना सिंगबा सि एखोगी पाइखलिबा सिक्योरिटी का मरि लेना खोंथांग सिंगने सर सिक्योरिटी अमसुंग पुलिस सिंगी माथांग थमजरिबा सिदा आइन काइन ड्रग लालोनबा सिगी मायोक्ता सरकार न संगसिलिबा कनबा खोंथांग सिंग असि पंजद्रगनि मपुंग फारल खंजे अखोगी अनिसुब टाम हौरपदगी आइन काइन ड्रग लालोनबगी मायोक्ता अखोगी लान असि कंसिले इलीगल ड्रग्सिंग फाबा पॉपी पांबी यानछटपा आइन काइन थबक तौबा अमदि ड्रग लालोन मियुने सिंग फाबा असि हनबा लेतना संगसिलि सरकार सिना संगसिलिबा लान असिबु सहयोग पिनबा तोंगान तोंगान मफमदगी अमदि तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी सिंदगी मियोय काना थोरकली सरकार असिगी वारोन ड्रग सिबु हंदकता हाउस की हिल एरियल्स कमिटी मपुंग फाना सौगटकने है लौखिब वारेब अदुबु अयहांग थागसरि सर वारोन ड्रग्स असि फाबा पुनबा मदि दंदी पीबा खक्ता नते मसिना सोल मफम सिंग लेरिबा लौमी सिंगी दमकता अखोइना अल्टरनेटिव लाइवलीहुड पीनबा स्कीम अमा हौदोखरे राज्य सिगी सोहल मफम पुनमकता प्रोजेक्ट असिबु पाक्थोक चाउथोंना यहोन्नबा अखोइना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ सदमिनरी मसीगी मथक्ता सही असिदगी हौरदुना अल्टरनेटिव लाइवलीहुड पीब खक्ता नतना फिगम सोगलो मफम सिंग कन्ननबा मदि नौना सेमकनबगी कम्प्लीमेंटरी स्कीम अमसु पाइखली सही असिगी ओइना बजेट असि लुपा कोटी 33 खागले ड्रग लाना सिनबदगी विक्टिम ओइरबा मियोसिंगी रिहेबिलिटेशन पीननबा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर अमसु हांगदोले अतोपा अहेनबा सेंटर अनि अमसु सेमकनबगी पांदम थमली मसीगी दमकता बजेट असि लुपा कोटी अनि अमसु खालिस स्पीकर सर वेलफेयर की मरी लेना नाम सोइरबा सीनियर सिटीजन सिंग अमदी लुखराबी सिंग सरकार असिना पीरिबा मतेंग असि लेंगना लेरी केयर गिवर अलाउंस स्कॉलरशिप न सिंग पीरिबा चीफ मिनिस्टर की सोथर बसिंग टेंगवांगी मखादा पीरिबा एलोकेशन असि बीई 2020 to 2023 जलपा कोटी तरा वैरंबदगी बजेट असिदा लुपा कोटी तरा मापन हेनकले स्कीम असिना मियोय लिसिंग तरेट हेनबदा कानब फंगली सर स्पीकर सर भारत सरकार की फंडिंग का लोनेना नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम असिना सीनियर सिटीजन लुखराबी अमदी नाम सोरबसिंग पेंशन पीरी मियोय लिसिंग मरफुद्रागनी थोइरोम ओइबा लुखराबी अमदी अलोइबसिंग मथंग सिना चीफ मिनिस्टर विडो पेंशन स्कीम अमदी मणिपुर ओल्ड एज पेंशन स्कीम ना पेंशन पीबसिगी मथक्ता राज्य सरकार ना स्कीम सिंग असिना पीरिबा मतेंग असिगी मथक्ता अहेनबा सेमफमसु हाबलगा पीरी मसिगी दमक्ता स्पीकर सर कोई बजेट सिदा पाकोटी कुंट्रा हाबले स्पीकर सर ड्रिंकिंग वाटर मदी सैनिटेशन सर राज्य की मनुंगदा तोटी सिंग फंगनबा राज्य सरकार सिना अचौबा प्रोजेक्ट अनि पाइखली मसिगी मनुंगदा अमना सेंटर स्पॉन्सर तौबा जल जीवन मिशन नि अदुगा अतोपदुना न्यू डेवलपमेंट बैंक ना फंड पीथर का पाइखतपा मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट नि तोंगान तोंगान ब खुदोंग सादबा कया मानो मायोक नरबसु प्रोजेक्ट सिंग असिमा पुंग फाना सथरी वाटर सप्लाई की दमकता बजेट असिदा लुपा कोटी लिसिंग अमगा चंगागा मरफुद्रागनि थोय खाग स्पीकर सर मिसिंग अमदी अर्बनाइजेशन हेंकलकपा असिना मरम ओइदुना अखोगी इसिंगी सोर्सिंग असि अपग्रेड तौबा अमदी सेमगटपा मथोक ताई सरकार असिना मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट असिगी मथक्ता अखोगी हौजिकी अमदी तुंगी दरकार ओइरकदबसिंग अदु पीबा ngamnaba matik chaba ising source thananaba tongan tongan ba sourcing lagi ising launaba project paikali sanitation haibasi maru oiba hiram amani Swachh Bharat mission na urban amadi rural area animakta individual household toilet pinaba amadi afaba mawngda solid amadi liquid waste management tawna honari Imphal sewage project phase 1 asi Imphal shahar gi mafam khrada sewage gi service pinaba mamangda paikalambani project adu 2017 da commission tawki adubu yumthong singdagi sewage connection piba amadi asi project asi gi saruk amu oiram khidi mamangi sahida scheme for capital investment gi makada phase 1 gi woina yumthong singdagi sewage
connection pin na fan thada ki sir phase 1 project ki makhada sewage line manhole sing amadi collection chamber sing asi samin sajin ba amadi yang chin bagi thau su packet kre sir sir imphal gi mafam sing da sewage gi lambi pin abi damakta imphal sewage system phase 2 asi externally added project oina approve tawrki thabak asi hojikti paikhan ba ya ba pirakle amadi multilateral bank sing dagi fund sing matang da loan gi negotiation tawna bi thabak asi athu matam da horgani missing hangalakpa amadi urbanization gi wafam asi yenglaga greater imphal amadi masi ga thangnana leiriba mafam sing da sewage system pinana ba phase 3 paikhan ba project amsoi koina semgot sewage amadi sanitation gi damta koina lupa koti samri ga humpu ga taruk khabi inclusive development amadi public administration speaker sir mamangi sahida sarkar asina rajya sida leiriba border amadi underdeveloped district gi damta special development fund am semli masi gi damta lupa koti kunma thoi sempham khakna thamle masigi fund asina akhanna fund like the body sakut thorangi award passing like the basi menkhana bi dang to semban khangdok lawa award passing asi makhata na menkhana bi dang to masigi fund asi budget asi su makhata na habli sir makhal makha kaya gi community loan amadi culture sing na punbana manipur si mini india hain su community sir moinam khonong de laiba sangai ethnic park ta makhoi gi top culture adu udnaba community khuding maki heart saduna thamle ningsing bayai madudi in 2021 gi tongan ba tribes gi tribal museum sing ekoina sabgi thabak packet pa loikre missing yamjada ba ekoi gi rajya sigi apik pa tribes sing asigi masak amadi culture nang na ba amadi yokatuna thamnabgi damta masi dakar oi masi bu manga thamnaduna ekoina budget asi apik pa tribe ki yakha thorang haina gi damakul ba koti mari happy apikpa tribe singi yaikwa thorang gidamak lupa koti mari hapga thame handaki budget sida masina top culture tradition amadi wari na singba sing adu ngak sen bamdi yokat pada mateng oiragani speaker sir rajya si minority na kungna tabam pham sing maroi na singi district singda ekona sakut thorang gi thabuk sing paikat pada priority piri khudam ama panjarabada pradhan mantri jan vikas कार्यक्रम gi makhada scheme machine hek hogor pudagil pa koti sangwa ga yankhani to gi sinfam oiba project lishin tratra ka samne ni phuma to packet pa hokre loikre amadi lupa koti satruk ka kunthama to oiba project sohung ga yankhani pa na paikali scheme makhada singi district na paikali ba maro oiba infrastructure project sing adu gi manungda lupa koti trangwa sanga da tamingong college infrastructure sangkat pa lupa koti kunthama pon sanga da petrigu college infrastructure sangkat pa lupa koti sani ge sumna ni changna kamjong kangkopi senapati tamil ukru sandil chosampur amadi tenglopol da model residential school sangkot pi yauri project sing asigi manung da kharadi handak sanga khare masigi scheme asigi dang tai kona budget asi lupa koti samri ga nimpu khak ta changwa ga nimpu speaker sir mamangi tam da ikoina tongan ba district headquarters sing da ima market sing sangkot khare scheme for capital investment gi ma khadal pa koti trajuk sangna asiguma market sing asi kamjong none pharjol amadi tenglopol da sabagi thabak chathari scheme ski de makta makhadal ba kotri kuma panchangna sosanpur senapati tamilong ukrul sandel amadi kampokpi da amusement cum children park sing samkali singi district sing da infrastructure amadi development gi gap sing asi ekhoina makha tana khangdokani amadi asiguma gap sing asi menkana ba darkar laiba plan sing pigani sir miyam gi numida si praja miyam na si minister madi atoba official sing unana bagi ma khoi gi awaba sing adu tamna ba madi madu gi waru sing korona bi dum tasem ba forum mani masigi forum masi district administration gi khuthang da ngasi di mapung phale district miyam gi numit asi deputy commissioner gi me makha da district khudimuk ta tha khuding da pangthok li miyam gi seba tawba da masina hena magun laina madi thabuk tawba ngam lagali ai khoi gi field functionary sing warwaina SDO amadi video sing sathok jasin asi yamna maruoi yamna toina satpa yamna time extension bize yamna toina satpa
ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯄꯤꯅꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ASDO ꯑꯃꯗꯤ BDOꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 9 ꯈꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯁꯔ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯂꯦꯞꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯚꯦꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯍꯖꯣꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯁꯔ ꯎꯃꯪ ꯃꯥꯡꯊꯔꯛꯏꯕꯒꯤ ꯁꯃस्या ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎ ꯆꯥꯔ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯂꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯎ ꯊꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 368 ꯈꯥꯛꯂꯤ ꯁꯔ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯅꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯇꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ Sustainable Loktak Lake Ecosystem Restoration, Ecotourism and Livelihood Improvement Highway Project ama paikhanaba ikone Asian Development Bank ga khanari ahobagi oina maikai khurimakta hojik leiriba issuesing asi kupna khangdoknaba thawak paikhat kani amadi masigi makha tarpada khangdoklaba wafamsing asi thengnanaba chunaba thabaksing paikhat kani Rajya Sarkar gi maikai degi budget asi lupa koti 30 khakna tham Speaker sir ayana sarkarna thamliba priority si ayama thamjare matamgi khuyonaba leibna atop hiram sing asi panbang amjadre sarkar asina rajya sigi samaj gi section khudimak amadi sector khudimak ki mapung oina sakhotnaba soidna hona jagani mapung kharsi thamjargai matam khara honorable speaker na pibyu gidam gai thagas thank you masigi oinadi makha taba agenda leitrabanina house asi February 22 2023 imjagation numit ki nungthin gi pung ama pawba adjourn tawjara